comunidade Ramotogronolo recensia retang estrago, tanto causa o conflito social, no desastre natural neve acontece e semana cotu, e a município Ritu. O total uma ronolo recensia ne, composto o conflito social, e a umanen inclui manai Ritu retang canek. No resto, mais o desastre natural, neve acontece a o loron tolnolo recém ida fulang outubro, tolor nem fulang novembro ne. Informação ne fossai a Autoridade de Proteção Civil, li conferência imprensa nebe realiza e a segunda-feira, lor nem fulang novembro tinane, e edifício APC caicole dili. Tur mais declaração completa o chefe gabinete de relação externa comunicação APC, Anacleto Caetano. De outubro e todo loron dia 6 de novembro. Itu buat tanya kata semana juga mau sudah berada di Tokocira, sudah atau di Tokocira, nabi loron atau update informasi penerapan sistem desastre timur durante semana dua, dia 23 de novembro de outubro, todo loron dia 6 de novembro. Entonces sudah pregunta berapa ya konflik di sini, total dados nabi lagi semana lima, dia 23 atau dia 30 de total dados dia 47 como chefe da família nabi afetada, como nabi estragos. No si dia 31 untuk Loron dia total dados dia 36 nih. Karena juga ya 47 di Loron 36 total dados semana dua ya 83 83 rumah nabi estragos inclui rumah estragos tambah itu dari dia konflik sosial. Ya semana ini nih Baracliu tipo desastre itu ceritanya katanya tipo desastre yang kira-kira mereka semana ini nih Baracliu ya layanan kuasa tambah nih konflik sosial. Bahasa semana ini nih tahu masa ya Tim pun baik terbicara kata tipe desastre yang acontece nih ya anipot nih anisoguma nama saya nama dia konflik sosial dan anipot nih harus tangannya untuk idare dia yang disiksa terus ainan rumah nih ainar nih tentang kaidan su teknik baru nih awal ainan rumah terus dia benar dia rumah sandur singkat nih harus sampai tambah konflik sosial ya masa berjihad dan depois dia município dele dia rua dia manubahi dia rua dia. Enquanto total dados com o desastre natural ou inundação nebe acontece e tinane hahu si fulan janeiro to agora ne hamotu krihun rua atus nen nolo resin lima. Reportagem Efifania de Carvalho, Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atual tem informação atual diagliu que tá halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no file do ba media social hoto.